ese minisitiri utuma twishima yabashyigikiye Chris Ize washishuye indirimbo y'abandi? Yesa, reka twizere ko mumeze neza cyane mwe mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezwa mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Umuhanzi Chris Ize akomeje kunengwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga, avugwaho kuba yarashishuye indirimbo yitwa Sambolela, byatumye minisitiri utuma twishima Abdallah abikomozaho anerekana ko nta kibazo kibirimo kuba umuhanzi yakwigira ku bandi. Minisitiri Dr utuma twishima abivuze nyuma yaho hari abagaragaje ko mu mashusho y'indirimbo nshya Sambolela ya Chris Ize harimo agaragara ko yakoreshejwe mu bihangano by'abandi bahanzi. Indirimbo bivugwa ko Chris Ize yashishuye ni indirimbo yandi. Iyo ugerageje kumva neza uburyo iyi ndirimbo igendamo, wumva haba ukuntu bijya guhura n'indirimbo yitwa Mario y'umuhanzi Frank yafatanyije na T-Pac Jazzy. Iyi ndirimbo Mario yagiye hanze mu mwaka w'1989, isohoka kuri alubamu ya Franco yitwa Franco et le tweet password OK Jazzy. François Lumba Lonza Makid ariwe Franco ni umuhanzi wavukiye muri Congo tariki 6 Nyakanga mu 1938, aza kwitaba Imana tariki 12 Ukwakira mu 1989 ari mu gihugu cy'Ububiligi. Ni mu gihe iyo urebye amashusho y'indirimbo ya Chris Ize Sambolela usanga hari uduce tumwe na tumwe tugaragara mu ndirimbo ebyiri z'itsinda ryitwa Atez. Oh my god, ese Chris Ize izi ndirimbo zose yarazishishuye? Clip zakoreshejwe muri izi ndirimbo, what is this? Urugero rw'agace kakunze kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga naho bigaragara ko Chris Ize bamutabitse umutwe ariwo ugaragara hejuru ari kuririmba, azengurutswe n'abantu. Ibi bisa neza n'agace ko mu ndirimbo y'iri tsinda yitwa Work yagiye hanze mu mwaka wa 2024. Iyo witegereje neza kandi usanga hari aho ubona abantu baba bambaye imyenda y'imyeru ndetse naho bambaye imyenda y'umutuku, wareba ugasanga bisa n'ibigaragara mu ndirimbo yagiye hanze mu mwaka wa 2023 yitwa Crazy From n'ubundi ni iy'iri tsinda n'ubundi ryitwa Atez. Atez ni itsinda ry'abasore 8 bo muri Korea y'Epfo ryatangiye gukora mu mwaka wa 2018, rishinzwe na sosiyete yitwa KK Entertainment. Minisitiri rero utuma twishima mu magambo ye nanone ari kugaragaza ko Chris Ize nta kibazo iyi ndirimbo yifite, ko yigiye ku bandi. Yagize ati, yatanze urugero ruvuga ruti yanditse ku rubuga rwe rwa X, aravuga ati kera twigeze kwibaza ukuntu Singapore yateye imbere ikihuta cyane. Icya mbere, Singapore yanze guhimba ibintu byose bishya. Icya kabiri, ifata urubyiruko irwohereza mu Buyapani, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi n'ahandi, kwiga uko tekinoloji na serivisi bikorwa. Icya gatatu, bavuye kwiga bahise bubaka Singapore ikomeye. Urumva ko minisitiri utuma twishima yashakaga kugaragaza ko na Singapore ubwo kuba yarateye imbere, yaragiye kwigira ku bindi bihugu
ikaza ubundi igateza imbere igihugu cyayo. So yashaka kugaragaza ko rero Chris ize kuba nawe hari utuntu yifashishije two mu ndirimbo z'abandi akadukoresha mu ndirimbo ye ntacyo bitwaye, ni nko kugaragaza ko nawe yihuguye kugira ngo ibihangano bye abiteze imbere. Gusa abantu benshi bakomeje kubigaya kuko urumva yagerageje gukora mu ndirimbo z'abahanzi batandukanye arashishura. So guys, ngayo nguko rero amakuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Tubashimiye ko mudukurikirana muri benshi, tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.